Алло, это Заяц? Да Заяц, Заяц! Доброго дня. Сёння зранку ад маёй каханай жонкі паступіў загад прынесці ёй сэрца. Ну а загады яны не абмяркоўваюцца, трэба ісці і выконваць. Таму нам трэба сёння ісці ў паляванне, знайсці таго, хто аддасць нам сваё сэрца. Пойдзем шукаць, хто нам першы трапіць, таго і з'ямо. Вось нашы паляўнічыя угоддзі. Але гэных мы пакуль не будзем чапаць. Хай сабе носяцца. Растуць тут дзяўчынкі, яны жывуць добра, сябруюць друг з другом. Пойдзем шукаць драпежных хлапчукоў. Вось нашы хлапчукі. Для аматараў лічб. Наш зайчык пацягнуў 3 кілаграма 500 грам. У поўным снаряжэнні. Потом паглядзім, колькі будзе. Заважым пячонку, здабытую з труса. Пячонку лёгкие сэрца. Усё гэта заважыла 200 грам. Вось з гэтага мы будзем рабіць смачнейшы суп. Сам трус заважыў кілаграм 700 грам. Выхад атрымаўся палавіна з усяго веса, жывога веса. Ну што ж, пойдзем далей рыхтавацца да смачнай ежы. На высокай градцы збіраем сабе пятрушку. Адрезалі пук. Зараз пойдзем шукаць укроп. Расце кропу столькі, колькі нам патрэбна. Не на адзін суп хопіць, а на шмат. А таксама на розныя юшкі. Фелікс прыйшоў нам дапамагаць. Фелікс, будзеш патрашкі? Пайшоў. Займаць чаргу, відаць. Укропа адразаем карашкі і мелка іх крышым. Кроп крышым на зеляніну нашу. Крышым мезонскую капусту. Таксама. Яе так чык-чык-чык. Ой, яка прыгожая. О, лей сабе палец не адрэзаў. І пятрушку, прыгажушку. Так бяспечна. Крашки кропу аднясем трусам нашим, хай ядуць. Герой нашага дня, кролик. Мы яго гадавалі, клапаціліся аб ім, кармілі. Кармілі толькі зелянінай, травой, зярном. Рэдка камбікорм калі давалі. І выгадалі вось такі кавалак мяса. Гэта ўсё уявіце сабе, каб зеляніны атрымалася вось такая прыгажосць. І зараз я, як сапраўдны мужчына, дабыў для сваёй сям'і дзіч. І будзем яе гатаваць у суп. Палову забярем, палову пакінем. З вялікай цяжкасцю аддзялілі мяса ад костак. Магчыма, таму, што гэта я так сам раблю упершыню, не прафесіянал, но 2 раза мог сабе палец парэзаць. Ну, тым не менш, вось у нас філе. Гэта філе мы і будзем варыць. Косткі пакладзем сюды, у міску. І у нас знакаміты чыгунок. Зараз будзем засыпаць мяско. Ось так. О, на мелкие кавалачки порезали. Будем чекать потом 35-40 хвилин. Калі зварится, и будем все остальное подкидывать. Прыгажость. Зачиняем накрылкой. Накрываем. Варысь, калі ласка. З гародніны, з бульбы і з морквы мы зрабілі выяву нашай мамы. Вось гэта ўсё мы потым адправім у касялок, наш чыгунок. Вельмі падобнае, прыгожае, з усмешкай. Все скінем сюды. Падрыхтуем
до забросу у чугун. Паглядзім, што робіцца у чыгунку. О, мяско варыцца. О, які водар, не перадаць. Мясо свежее. Ну что ж, хай варыцца далей. Зараз будем сюда закидывать крупу пшанічную. Падрыхтуем яе і засыпем. Будем выкарыстоўваць пшанічную крупу. Насыпали сюды 6 лыжек крупы і будем промываць яе. Трэба промыць 2-3 разы у вадзе. 3 воды смянілі мы у пшанічнай крупе. Зараз сцэзім. Осторожненько. Ось так. Потім кинем. Буду ще кипіти видатно. О. Трошки помішаю. На дробные кавалочки покрошили цибулю, моркву больш дробными. Зараз паспрабуем все это трошку обсмажить на нашей пательне. Будем выкарыстоўваць вот такое оливковый олей. Это мне мой сябр привез с Греции, он там отпочивал. Некий экстра классу. Отчиняем его. Пульт. Ну, нечым там пахнет. И добавим его сюда. О. Трошки более. Олей як олей. И сюда мы скинем цибулю и моркву. Трималася амаль рагу. И паспрабуем засмажить на печцы буржуйцы. Там не так шмат мест, але мы можем там где подсунуться. Ось, например, тут. Сюда в гэты бок больше посунем и будем чакать, что атрымаецца. Мы ніколі яшчэ не смажили на пательне тут. Каб я ведаў, я б інакш бы зрабіў адтуліну под горшочек, где сбоку, каб можна было пательню поставить. Но тым не менш, паглядзім. Вырашылі зрабіць інакш. Здымем чугун і на яго месца поставім пательню. Это будзе хвілін 5. Нам павінна хапіць. О, стала як трэба. Пачала шкварчэць цыбуля і морква на пательні. Мы іх памешваем, каб цыбуля не прыгарэла. І будзем чакаць, пакуль цыбуля стане прыгожага, смачнага колеру, як мы яго і любім. Прыгожым залатым алеі з Грэцыі, дзе ўсё ёсць. На тым самым алеі. Дзякуй сябруку Сяржуку, што дабыў нам гэны алей. Аліўка, яшчэ раз пакажу яго. Ось, нейкі экстра клас. Вышэйшага гатунку. Павінна ўсё атрымацца вельмі смачна. Лук прыняў такі колер галасісты, яго атрымаўся. Здымаем пательню і ставім на месца горшчочак. Горшчочак. Яны пакуль вось так. Хай тут смажыцца па крышку. Бярем чугунок. Ён быў пад пакрыўкам. І ставім яго на месца. Яны чугун. Ох. Готово. Так, і зараз сюди кидаємо бульбу.
Добавляем бульбочку. Все, чудовно. Накрываем. Помешиваем морковь и цибулю на полове. Ну, жару хапає. Я пойду смажилась. Головне, не поражешь, не пересмажить. Все, йдемо далі. Сьогодні 1 листопада Наташа знайшла гриб у нашому парку. Гриб боровик. Ми його так одварили. Добавим сюди. Для смакоты. Много не будем. Але полову кинем. И он пригодить наш суп. Так само мы сюда добавили вантробы, сердце и легкие. Все, хлопить. Накрыем. Намешаем цибулю с морквой. И она уже готова до використання. Ой, як пахне. Ми її так само добавим сюди. Алло, это заяц. Ну, заяц. Ну, заяц. Погоди. Кожний кавалочок має право варитися у супі. Ну ось. Ой, який золотистий колір. Нечто подобне на суп. Почекаємо ще кришку. Поглядім, що зварив нам шаровний чугунок. О, нечто вариться. Добавим сюди солі. Я думаю, стойки хопить. Хопить, солі і нашої зеляніни. До речі, морква не раз що була з нашої високої гради. В этом году такая чаровная осень. 1 листопада, на дворе цудовная, плюс 10 градусов, и дозволяет нам готовить такий чаровний суп на дворе. О, бачите, що робиться? І гриби плавають, і морква, і зеляніна, і бульба. Самые присмаки. Накриємо кришку, почекаємо і пойдемо снідати. Ось наш чугунок. Отчиняємо. Ой, а ще кришку даже кипить. Столько жару їм. Наш трус полетел зорочкой на небо. Нам доставили только самое смачное. Всякий тобі трус. Посмакуємо, що у нас отрималося у чаровному чугунку. Ну так смачно. Я б вельми. Это я ще без мяса. А коли кавалок мяса ухопить, не дорваться будет. Где он тут який? Треба почекать, как остыло, бо вельми хорошо. Ну что сказать, суп отрымался смакота смакотою. Это уже другая порция, якую я ем. А цибуля и морква дала такий неповторний вкус, що ніяких спецій не потрібно. Ми не добавляли нічого. Ні лаврового листа, ні перця, ні горошка, ні душиста, ніякого. Тільки зелень, морква і цибуля. Вельми густий смачний суп, подобний на суп-пюре. Смачно їсти.